Halo guys, jangan lupa like, comment, dan subscribe channel YouTube-nya Kancelong.
Kena langan tu baru betul lo pergi sepi dia kena terpusat pak. Terus betul tak ada hubungan. Alhamdulillah. Mana dia duduk dah kan? Bontai. Ya kan, udah menonton video sedikit. Hari mana? Hari? Pertama Allah. Bang, mana salah Muslimah? Gendut.